pada hari ini menjelang tahun 2013, apabila kita akan mencapai usia 50 tahun dalam Malaysia, kita mesti menyiap sedia daripada sekarang. Oleh sebab itu, sebelum saya bersara dalam term yang akan datang, maka memanglah menjadi cita-cita saya to complete the reorganization of our administrative system so that even the local government will be able to perform its function almost fully. Dan demikian telah pun berjalan dalam beberapa tahun yang lepas. Sekarang kita sudah pun sampai kepada 30 tahun dalam pentadbiran saya. Jadi saya inginlah untuk mengubahkannya dengan adanya pendapatan bajet kita bertambah baik sikit. So the allocation to local district council, the rural one particularly, who cannot afford to upgrade their service, must be thoroughly examined. Oleh sebab itu saya telah pun berbisik kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga telah pun mendapat general sanction from the cabinet beberapa tahun yang lepas. Kita telah pun mengambil keputusan to upgrade generally until within 2 years of local government service. I hope by the year 2013, local council will be able to raise their head slightly higher than now. Okay? Kena dapat bantuan yang cukup baik. Bantuan yang telah diberi telah pun dapat melegakan sikit bebanan kepada local council. Tetapi struktur pentadbiran mereka belum dapat cukup kuat. Oleh sebab itu, mulai daripada tahun ini, saya memberi 25 juta untuk memulai the restructuring of our local government machinery. Bagi pihak municipal council dan city council, ini tidak masalah lagi. Tapi bagi local government dalam rural area, ini mestilah kita fikir sedalam-dalamnya agar by the year 2013 there must be a good properly functioning executive center, executive team at the local rural district council level. Oleh sebab itu, saya serahlah kepada pihak Setiausaha Kerajaan Negeri untuk memikir revise some of the scheme of salaries for secretaries of local council. Alright? And also, kalau dapat, some of the perks, the help for the councillors themselves. Sekarang ini kita dah katakan kasih RM50 satu session. Saya mahu local council akan dapat bergerak supaya makin sibuk councilornya dalam various committees bekerja, maka mereka akan dapat sokongan keuangan daripada scheme of allowance they will get. What it will be up to the committee for the local council. Okay? Saya rasa kira daily allowance rather than sitting allowance. Boleh? Kalau dapat, saya mau minta supaya struktur local council ini dibuat menurutkan apa yang boleh dilaksanakan. Inilah gambaran saya kepada saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara will be very happy to implement this. Are you happy, councillors? Okay, thank you very much. Dengan pesanan demikian, saya ingin menyatakan seminar ini to mark our third, to mark
my impending departure, don't know when, 2 years or 3 years, from the society to have a all-round change in our administration and our development and the improvement of the quality of the life of our people. Selamat berjuang. Kita akan menolong rakyat sejauh yang kita boleh. Thank you very much.